Inut ingjir inglong ade sai katiki ning hangpik. Amprajan Pepen Sarihajan PWD Road along Bolero pick up Kachingkoi. KAC Pen Airport upon 8,000 Bikalong Li Kepek Bona Puthak Lang Soliat Borlang Phera Havar Aratapan Thang Nakta Parjuji. Kardom time news ti fulong pen ileta ba biar da than bang phi nilimen puja te rangpi lasanon biar dang ton pen arjek tha inut basa pi hanse pi arta phokep so se ingjir do de sang se inglong re sai katiki aning hangpi inut ingjir inglong ade sai katiki ning hangpi son se alang li karche pon ason sok theng the bong hom thoi the theng bon ingki an parok jang phongla pen mir kang hon palor lo aning hangpik alang li mahang ki thega dem bali pathar boiler hanse rong asar buramen kari tang sam hanse asar piamen om phu phang chopi alang li choramen bapura mingti kathar asomaramen sarkuru ingti kathar lapen cheleng ingti kathar pilapen sobita ingti pi aning so amparta rup dihun rong bi piatum alang li along penang an sai chirap Chitu Dunpik. Alang lichor siluni jan PWD along si voring avarsai claim dunbom. Lapen alang litum ahempi Sarihajan mai hansi arong lapen non kidobom laki vomulang so siluni jan. Alang li kethek ason lun kilun lapen lun ki bonda aning hangpik bonta mithanga hemarit aphan kapangcho aning ke hangpika jok kethek ason le dosita non aporansi apor chilong pin ason si manderlo. Lapenon owi kimia tum sita choklem chodama bang chiting ni det nangji aphansi alang lipen korbiang long arata phan pachini pon news text report time news tifu kopia mir lo ni la ha ga ani amir polo ha ki pu ke ha aso bang lo ha lai si bang ke the bang do ga de leng amen kan la hello bo ke the bang ha na ke the bang lan apu po de bang hindi ne english ne assamese ne ke samplawa ko kita ki aleng ke ani amir lo mu ke anda thek u bu jir back par jui ma lun ke bang ke je ni stop ban hai ne lila mai phi deng dun lok tan ma haiจะตอกเจงอันลุ่นโดนละนั่นวมลังโซไม่ที่จะเด้งดุนเป็นแต่จะตอกอันลุ่นเราแต่มาอาศัพอุณไปดูจ้องจะตอกเจงอันลุ่นแกตอนนึงเด้เห็นผู้มุกลางราศียาเห็นผู้มุกลางราศียาผู้ตาลงทั้งมีลิบมีห้าสักทีก็เตมตีกีดูSapi kote mati ke doa ini tentara sinja asam dunang bong mali ini tunta akaprik ta dolang bang chok journey analisi ke tok lo ka di kilun analisi jomi o ha non ni di klemasan thot le imu ma di di kuat tenta nak klem te tek te amu kula su ma hem ne amu ku surit ma ne son pachithan long te pasik don dapat tumhan pachini nang ku sinili talaan aku helu pensita nili tabor I sinang klem lo bang atu sok kenang litiki wan be masawarit ke dang ke tiki ke ha nambol parai langsung pi parai ciri cerok si doji nge pinila si las lo dak ko pinapa ko dak charlu dak pipia sok nang diki ne chubo ka sok ciri cerok doji nge din lo ciri si doji nge thing thi irong rong ni ko kang te ni nang li ke karbi alun temo mate jutang jubata chinghon o phukot si nang li methang jung ki tok alun ta do pusi tum arjulong las nang li jilbak at mane len ni lun ji ma na ijira bang sapo nang lun picong pa ta ini ngaweda tiki tema la nan oi ke mihan kang thur kon nili tan nili mithang bo mulang so do dampen isi baka mu cibiji pula ko te muti tu maning pa orang nang pula ki thek the son thek lap nang ne ke thek the son ta nang thek dun po bang thek the son ta ne rap long po alang tu thek ka son ta ni phanang pinoi ku sinili bor I dun lang lo asila chi tok cheng lo ene ijira bang la je pi je po tum pen chi pachinian lun pula la kang tu dun cheng lo hem lang ra sin Kempung rasi la, utarang kang nilipihan, sabi karte muti kidoan,
pisar ketemu di kedoan ring asam nang raja tanang turing sampri ring asam nang raja tanang turing nang ke malang athari mane ke malang asami tangte ni nang li ge la pon le se ge ju me tangte nang li pene la son mai thai long ba festival long rong ji long son kilun dun ta dui lo manang li kai long ke prang ni li ko yang ko ke lun lo kan dun lo hala so dal be pen ta pachi thak lo hala miring ku hala ke ne besana tu he nan ke ti elo la so ke ne be sang ho ban ke ta pena pachi thak lo yo ni thom ako alun na sabo parju thai mani telu muteng ni lap lo le ma jerdin pik lo ka studio pinelo na lun nam de ma lun nam di awal sai mane ang bong alom pe sabo masik sak do jata ma di lun nam di jong se awar sai mani nang pi na lun thu ji ning hang lam bi silo ambo selo ni le radio center long hai hu hedi Amprajan Phepen Sarihajan PWD road along Bolero pick up Kachingkoi. Lapen Bolero kiwe katum raki mate drug stolen si gari gate war pasi ke thek dun long atum pen ning jepon. Lasila pusan raki mate kangri kangkrang pen gari kewek isi thedung akisung kachetong nang dokok titi. Bolero kate waramen ismarali artain koi rake thom. Lahari Ghat, Morigao, District Asor, Bolero pick-up number AS21AC0993, Pusipang Hekwa. Tong sikot pen bokajan right komsai khiadong, adimaklong an pali dunsi, kaching koi phit, agari lapet driver handyman aphan nep ingnang posi, hem kang sampon det lupusi. Beer tarip dun long news text report, Time News Tifu. Solo hei tu mu hei tu sapi lo আপনার যাই দেবো ভাই নাকি আইডিয়া বলে তো গাড়ি Lumbajong constituency ke parlo lang Soliat Borang Phera Habar mate hojai pen inter district border along Karbidi Masala pen Kaprek Inglong asuatum kedo lapet Inglong arit hai hui kachuti kiadim KEC pen airport phan 8 bekha along le kepek pon aputha local mate lang Soliat Borang Phera Habar arata phan thangnat kepar jupon kachingwai pon avi pusi lang Soliat Borang Pher youth atum pen pherang ke amai kepadopon abiarta nangli Jakhong ni phaing kora player ni borang pher ke ase head branch sa hemalong pherang ke amai kang ni huning kang sam selam the chipak lang rinti a hok lang sulet borang pher habar development nang ni po phan kali bonta aprang si ke loker mate hala daga habar ara ta phan longle pata pen chenglo compensation our side do an pipon pa prab nangji pimpur me ONGC 4-line solar project la pen non assam mala atowar kaselama long longle ave pinatum crore atangka kachepalong ason ladak borlang phera habar along lapuson nangklem ripusi pherang ke amai pen ke isa phan sodak pen pachini pon la penitum ke hang ke matha teng ke isi authority tum prabjin pen kachingki nangchingwai ve pulote borlang pher lang soliet arat kibi ke thiri soe jang sarpi sarphu ke doan kachesong along klamalong nangbar si prek je kachesong asai deng ponang kok pupusi lang soliet borlang pher yuta tumpen pherang ke amai along pen ke isa phan sodak pen pachini pon news text report Time News Tifu Kisuman forest department tum nogang sor tum handak penakar film tak penang kipun na bo idolo ta hala sota ada local tu Jepang tang thiba jone dolong non pu anda pinana dolong lo lasi lason hasen don tame airport poling adiun mangke ke cengahut ladak Delhi pen Guwahati pen airport authority tum ke ba ladak nangka survey drone ke pang jadam location ke lang dam habit haram ke te dam ada local ara tu hoktai iru sose habit ke dodun lang thang ke tondun ke lang dun kichu kijun kadok ko council pen se kasi posana palele nitum na rong so se kachi rum salang tumhan ki ia dem paleng sari demitum bitik tipon lahai lo nitum ke dam drone pang jadam la kichu nitum habit haram se kichu kijun ang tondolo la pen ke lahai lo drone pang jadam khulo lang location ke andam la sinon laan nitum local tum cara dun era hit sami council pen pinidal lada local ra tumhan nang lang plochi bu bangke lake
4 line lang son ONGC long son la pen kenon la pu asam mala kupin son kedak airport long bangke lam kini cepat dori bolang phel long bangke bolang phel malam kini cepat dori council junta non nitum lokal emisi sami nang nita pukiju pangtar bang cok celo lahai problem lo bangke nang nitum tanang cenang ning lokal emisi sami athe non ada hop puruk man kedo tumhan non thang nat kacingwa abipin pen council tum ning hang ning klem bangke nitum dak bolang phel lang suliat lapu arap yang nitum project he executive member arang itu mihat humi bang lo tapi dak arat atum tapi dak ketegeding protection tum na cetong mendik lo alang li kaning je tekang dak arat tum asapta ningkang sama be labang so join si pini dak langset bolang per arisoi jang ching room si itu pini thang kemai chu phanang kok lo alang li kaning je tekang gela puhen lo airport apartment 8000 bikas abang ke consequence allotment pidar lo pusalang ninje tekang la sida for son si la dak arong dak pusar pisar pen pamu hedong ta ningjelo 1960 aning kan pen pilar ke ati paduk dun o dak khoda hawar hapat ke endam rong hu ka chikim dam dak a pusar pisar non da dola angle tumhan kar jupon lam theisi ave pin pen ko son si 8000 along le ko son si ratmen li pidar lo la si sar omor sing tiso phan litum arjuing tung labang so media pen nangli karbinong tomos council land and revenue executive members mate IEMA mate karbiang long la len mafia lo pusi pini bang so a media hoi pialang phan tum arjuing tum akhe piwo se tum arjunang kokma ke dam tang si tamet forlen alam kilong kan ma do IEM morsing ti so men klang lo kupi pinia project long kido EPDC long punon ONGC long punon asam mala long punon ason tin si tamet dolo athe council pen ka ke tamen ninjelo karbi 10,334 square kilometer along lehem phuke KACC helo pusi ka ke tang tum ninjer klo tangte kupi posi dak bolang pher ha warlong pusar pisar ben apram ben kachubochi 8000 bikas along lelang tum ba du phanta karju ka hor ave pin ben to lang to development pidalo lalu lasi pamohet nitum nili RVR 8 nitum je potung ningjelo bangso ke jong alam thelong jong si prap jin pen mate nini thomang bong pen jong si langset bolang pher ke the ki ding mate ladak risoi jang phanong si KCC tumong se kaching bai nang hang he kulote pini ke nilitum youth si chinglum chotla muajir ki ding ke nilitum nong si nitum ka dimana teng se lang nituna patun pipe pulote nitum lang set bolang pher arak thur pak se nitum che song pon nang kok bosai jok jesi lake nitum non lamang so media hoi ben se nitum pa chini pon lo la si non nitum khobor kelong teng te carbon tomos council chief executive member akahai sarturam long hang lang le dilhi long su pc do sipu ang di funang le lo pulote nitum hang kaching bai nang hang pitpu labang so especially airport aputha dak locality tum hang kaching bai nang hang pitpu se tum ning the pon lo la pen nitum la dak isi a problem do ke dam tang 2005 aning kan karbi la pen di masa klesa hut ke dak in dondoni ke do pota kacha pota punot ka miadi no estonia pota dondoni ke do sitame labang so klesa joine pen mane pota chipang butum da dolo hemrit me ka che kai hut pota me chudum la ta dolo labang so 2005 di karbi di masa klesa hut ko anna pota kan hok dun labang so sitame rent and revenue department pen pota bang ka kimia ko isu tunang po la pente nona kimi nitum la langset bolang pher arat aparman nitum dak kethigiding atum pota bang ke apply bom lo bang so pota aphala bang ke non council or authority tumari deng onsi dokok lo puse tum birta chelong lo labang sri labang so aphal jitame prap jin pen authority tum nang ke claim pi phamsi labang so a press meet hoi pen alang tum handa chuning pon lo nitum kemang bang ke lalo airport abang ke nang bilo kurang thupa jirlo number 7 ke lapten number hinia bang ke 8000 bika allotment pendet ku bang ke labang itum tu teli chedom de lasikat do kabe ang tonalam nitum kemang nitum aning arlo alam ka che thanlong ji aphan KCC tum prapjin pen kaching bai ahong along klam nang hang nang po nitum kemang bang ke lalo la pen de nitum non potai tum is claim dam bom do la so pota bang ke prapjin pen apa chok pinang po langsung nitum kemang bang doik lo la penong si la bangso kemang ka do yong si na patun pi pe pro te tum rat ki bi ki thi sar phurong sar rupa sar tum pen sini tum ang no ma ke ai si ka che song sa me tum deng ponang kok po tu se ni tum ka che sik point ta me doik lo